Iya Zam, bagus. Nanti monyet boleh pinjem ya Zam. Halo Azam, ondel-ondel punya kentang goreng nih Zam. Enak. Asik kentang goreng. Monyet bagian Del. Iya dong, monyet pasti dibagi deh. Yuk kita makan bareng-bareng Zam. Tapi ondel-ondel nggak punya saus sambalnya Zam. Bagaimana ya? Ondel-ondel mau beli dulu ya. Ini ondel-ondel taruh mana ya kentangnya? Oke deh, ondel-ondel beli saus sambalnya dulu ya Zam. Azam tungguin makannya, biar bareng-bareng. Yeay, kentang goreng. Wow, kentang goreng. Kentangnya oleh deh Mam ya. Jangan Zam, kita tunggu ondel-ondel aja. Dikit aja. Ya udah deh, tapi dikit aja ya Zam, sambil nunggu ondel-ondel. Ayo Net, kita makan. Mantul. Nyam 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 nyam. Iya Zam, enak. Monyet ambil lagi ah. Nyam 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 nyam. Ondel-ondel udah beli nih saus sambalnya. Saatnya makan kentang goreng. Ya abis. Loh, Zam? Mana kentang gorengnya Zam? Kok nggak ada Zam? Jam abis. Gimana sih Zam? Kan kita mau makan bareng-bareng Zam. Abis enak Ki. Mantul. Yah, Azam. Maafin Del. Oke ya. Iya deh. Azam ondel-ondel maafin. Monyet juga minta maaf ya ondel-ondel. Monyet hilaf nih. Sekarang ondel-ondel makan apa dong? Nanti makan bubuk aja. Ya udah deh. Mau bagaimana lagi? Sekarang ondel-ondel makan kerupuk aja deh. Oke deh, cangcingnya babe. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.